Ndagira ngo rero munyemerere tugaruke kuri aya makuru akomeye cyane nibiri kubera ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Ni ku ruhande rwa UVIRA ubwo nyine na Bujumbura ibintu kuri ubu ngubu bisa naho byakomeye. M23 yamaze kohereza intumwa zayo mu gihugu cy'u Burundi aho bagiye kuganira n'uruhande rwa Sebarundi, ni mu rwego rwo kugira ngo bafungurire abaturage bamaze iminsi 5 yose birirwa bakanarara kuri uwo mupaka, nkuko tugiye gukomeza tubigarukaho muri iyi nkuru yacu. Ariko kandi gisa naho giteye ubwoba ni uburyo u Burundi bwakomeje gukurikirana icyo gikorwa, cyangwa se bakomeje kureberera abo baturage babo birirwa aho ngaho bakana harara. Uraza kubumva bamwe babigarukaho baravuga ko ubundi uwo mupaka bawukoreshaga mu bikorwa bitandukanye birimo ibijyanye n'ubucuruzi cyangwa se guhahirana. Bamwe bavaga mu Burundi mu gitondo bagataha nimugoroba nta kibazo gihari. Hanyuma rero icyo gikorwa cyo kufunga cyabaye benshi bari hakurya ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba ari nayo mpamvu rero bahisemo kugarukaho bamaze iyo minsi yose u Burundi bwaranze kubakira. Kubijyanye n'aya makuru kandi Lawrence Kanyuka nawe ubwe yari yaje kuri uwo mupaka nyine wa UVIRA, aho yumvikanye mu magambo akomeye cyane yavuga ko abari abanyafrika kandi bagomba kugira ubuzima bwiza, bityo rero ko basaba Burundi rwose kudakomeza kugorana bagafungurira abo bene wabo bagataha. Lawrence Kanyuka nk'uko ugiye gukomeza n'ubundi umukurikira muri aka gace k'inkuru naguteguriye yavuze ati twebwe rwose twafunguriye aba banyagihugu tubafata nk'abanyafrika bakeneye kubaho neza, twarabaretse kugira ngo bitahire kuko ari ubushake bwabo. Gusa bageze ahangaha niho yari ahagaze nyine ku mupaka, ati bageze ahangaha ku ruhande rwabo ibintu birakomera, babangira ko bataha mu gihugu cyabo. Niyo mpamvu rero twaje hano kugira ngo dusabe Burundi ko bwafungura uyu mupaka. Muri rusange rero watangiye unakurikira amashusho agaragaza ubwinshi bw'abaturage, ugiye no gukomeza uyakurikira muri iyi nkuru yacu. Biragaragara neza ko rwose hakenewe ibikorwa by'ubutabazi kandi byihutirwa. Gusa turacyategereje kumenya ikiza kuva hagati y'intumwa za M23 n'iza Sebarundi. Mukomeze kubana natwe, reka dukomeze noneho tukinjiza muri iyi nkuru mu buryo burambuye. February and further north to Goma in North Kivu province that they took in January. The Rwandan-backed group says it's focused on restoring peace and security in the area. Alan Waikani is in the town, joining thousands of people crossing the border into Burundi. Ni intambara hagati ya M23 na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Barundi benshi cyane kuri ubu ngubu bafungiwe ku mupaka wa UVIRA. Umutwe wa M23 umaze kwigarurira uduce twinshi cyane two muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, harimo n'umujyi wa Goma wafashwe muri Mutarama. Uravuga ko ugamije kugarura amahoro n'umutekano muri utwo duce. Umunyamakuru wa Cyera Warikane ari hariya UVIRA, aho yifatanyije n'ibihumbi by'abantu benshi cyane barimo kugerageza kwambuka bajya mu gihugu cy'u Burundi. Aba baturage bo ku ruhande rw'u Burundi bamaze iminsi myinshi cyane iragera kuri 5 bafungiwe ku ruhande rwa UVIRA kuva umutwe wa M23 wafata uwo mujyi. This is the Burundian citizens. They have been blocked in the other side of UVIRA since almost. Aha rero turi ni ku mupaka, hari abagore n'abagabo baravuga ko bashaka kwambuka berekeza mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Gusa kuri uyu munsi abayobozi ba M23 bafatanyije n'abayobozi b'inzego zibanze bagiye kugirana ibiganiro na leta y'u Burundi kuko umupaka ufunzwe kugeza ubu ngubu ku ruhande rw'u Burundi. Ibyo rero byatumye abantu benshi cyane batangira kwerekeza ku mupaka bajya iwabo bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abenshi muri abo ngabo basanzwe bagenda n'amaguru buri munsi bambuka imipaka y'aho batuye bajya mu Burundi cyangwa se bajya muri UVIRA, kuko abaturage bo muri aka karere basanzwe bagenderana mu buzima bwabo bwa buri munsi, aho bajya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gitondo bagataha mu Burundi nimugoroba. Ariko kuva M23 yafata umujyi wa UVIRA, benshi bahise bafungirwa amayira ndetse bafungirwa aho bari. Ntabwo rero bashobora kuba bataha ngo basubire iwabo mu Burundi, kuko leta y'igihugu cy'u Burundi yahise ifunga umupaka ako kanya kubera ngo impamvu z'umutekano nk'uko byatangajwe. Burundian government decided to close the border directly. The border between the DRC and the Republic of Burundi
Here we have our compatriot Africans. This is Africans, Burundians wanted to go back to turi hano ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Aha rero hari bene wacu b'abanyafrika dukunda, abarundi bashaka kwisubirira mu gihugu cyabo cy'u Burundi, barakorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bamwe na bamwe bashobora kuba banahatuye, ariko nanone ku bushake bwabo bamwe bahisemo ko bashaka kwitahira. Umupaka wacu ku ruhande rwa M23 usanzwe ufunguye, ariko w'u Burundi warafunzwe, ntabwo bashobora kwemererwa gusubira iwabo. Niyo mpamvu rero twaje hano kugira ngo dusabe ko umupaka wafungura ku mpamvu z'ubutabazi, kugira ngo ababene wacu b'abanyafrika bisubirire mu gihugu cyabo kandi mu mahoro. I'm very happy as I'm going home today. I was trapped here because of the fighting. Umwe mu baturage nawe yagize ati, ndishimye cyane kuko nshaka gusubira iwacu uyu munsi ngiye gutaha. Nari narafungiwe hano kubera imirwano, twumvaga amasasu menshi, rimwe na rimwe duhunga tujya mu bwihisho kubera ayo masasu. Bamwe rero muri bagenzi bacu bagiye bahunga umujyi wa UVIRA, ariko nanone ngiye ubwanjye ndanezerewe cyane kuba ngiye gusubira iwacu mu gihugu cy'u Burundi. Some of our brothers left us in the city of UVIRA, but now I'm happy that I can go home safely. Today, it is a special day for them. They are saying that this is one of a very good news for them because they were already. Kuri aba baturage uyu munsi urafatwa nk'inkuru nziza idasanzwe, kuko bari bamaze igihe kirekire bashaka gusubira hakurya y'amazi, hakurya mu Burundi, aho bifuzaga gusubira mu gihugu cyabo. Kandi rero bamwe bari babayeho mu buzima bubi cyane batabona amazi, bamwe barimo abagore n'abana bari bategereje kumva ibijyanye n'ibiganiro bikomeje hagati y'impande zombi, cyangwa se impande zirebwa n'iki kibazo. Ibi rero bikagaragaza akamaro k'uyu mupaka ku baturage bari muri aka karere, yaba abarundi cyangwa se abaturage bo hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu rero nubwo umupaka utarafungurwa ku mugaragaro, aba baturage barumva rwose batahutse, kandi biramutse bibaye bakishimira cyane iki gikorwa kuko bifuza gusubira mu gihugu cyabo. Even if the border still not officially open up to now. Allen Waikani, Al Jazeera.